मैं पहुँच जाइए भुवनेश्वर महाराजा हॉल रे। हाँ देखा मूवी पठान मूवी देखा टे शो आरंभ है आरंभ हो 12:15 मैं टिकेट कर सारी देखा से नहीं कि गोटे लेट रे कले पूरा बुझल ना इस मुलाकात का मुझे एक अरसे से इंतजार था। जब रॉ में था तब तुम्हारे कई किस्से सुने। बंदे को जिम कहते हैं। मूवी देखिए एत लेट आइले जहाँ प्रसाद मिलला आज भाभी मंगल जहाँ भी प्रसाद भाई जीवु जे काली को भी मंदिर प्रसाद के खाइबा प्रसाद भाई आसे पुरी हाँ ठीक है हम से दिन शेयर करते ना कौन टाइम ही ना शांति पूरा प्रसाद पाइलु पछवाड़ देखी पारे बिंदुसागर रेडी महाप्रभु लिंगराज दर्शन करूँ जा कड़े चलती तो कुआ ठीक नहीं चल हेलो मंदिर दर्शन हो दर्शन करके आसिलु राकेश यार भाई फोटो उठाते पहुँचे धौली धौलीगिरी शांतितीर्थ धौली जा आग बोली पहुँच गलु धौली मोवाड़ी धौली बुला सरला बेदीबाग आसो
गुड मॉर्निंग सांगମାନେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ବୁଲା ହେଲା। ମୁଭି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲା 12ଟାରୁ 3ଟା ହେଇଗଲା ମୁଭିରେ ବୁଲା ହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମୋର ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। କାଲି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜି ଯିବୁ ପୁରୀ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନୁ, କାଲି ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଆସିବନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବେ। କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଯେତିକି ବାହାରେ ଯିବ ବୁଲିବା ସେତିକି ଫାଲତୁରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିବେ ସକାଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୁରୀ ଯିବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବାହାରିଯିବୁ 8ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଯିବୁ, 8ଟାରେ ବାହାରି ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ।